gej auto godine. Onak, šta to jebeno znači? Znači, jel to znači kad gurneš ključ u bravu, napraviš ovo, on napravi vrum. Kad ideš na benzinsku, da li je rupa di guraš cijev iza na guzi? Da li je kazić s ovome zaključena It's raining men? Kad se sudariš, da li izbaci airbagove ili samo krene Isuse Bože, krećemo sad, Isuse Bože, krećemo sad? I ono što me najviše zanima na tom autu je kad upališ brisače, da li oni brišu ovako? Isto me to zanima, ko YMCA. I za kraj sam htjela reći, ako ćete se htjeti poslije družiti s nama, ja ne mogu puno popit, ali obožavam biti van s ljudima koji mogu užasno puno popit. Iz tog razloga što kad se mi ljudi satremo ko majke zemlje, onda postoje različiti tipa muškaraca i žena. I sad, ozbiljno, do kraja, ne prva, druga, cuga, treća, nego do krajnjih granica. I sad prva reakcija kod muškaraca, bez obzira koji tip bili, je uvijek ista kad se napiju, bez obzira koji tip bili, a to je, ja uopće nisam pijana. Ja nemam pojma kaj ti pričaš, uopće nisam pijana. I kad tako počne ti sad znaš da nije dobro. Kod nas žena prva reakcija, bez obzira koji tip bili, je također uvijek ista, ali potpuno različita od muškaraca. Mi ćemo za razliku od vas otići do svake osobe u bircu i klubu gdje smo se napili, do svake i preseravat se. Bok, ja sam malo popila. Ne puno, malo. Hoćeš se žvalit sa mnom? Mi bi se sa svima žvalili ili ljubili ili kako god već.